बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माद सिटी काउंसिल के 17వ दौरुगे 30వ रस्मी आम जलसा फेशुनी मियादुगे जलसा हाजिर वडांति बेबी 11 काउंसिलर्स मियादुगे जलसा के एजेंडा या बस कमेंटिंग होती है विदालु देबुंगे आदे हुशैलिफा एजेंडा फास को तायद करो बेफ्लों वोट देंगे दे शुक्रिया इत्तिफाक फास आज दमियोती तीरीस हैवन रस्मी आम जलसा का यावमिया फास करूं यावमिया ने बस उन्हीं तो रगेन नवंबर में फुल तो 26 जनवरी वन दो बेवनो माय सिटी काउंसिल के 17వ दौरुगे 30వ रस्मी आम जलसा के यावमिया फास कुरन तायद कुरा बेफ्लों वोट देंगे दे शुक्रिया इत्तिफाक फास आदमियदु मेती मैगंडो एम मौलु ए हुलुमाले के म्युनिसिपल खिदमत तका माय सिटी काउंसिल हवाल उमगा कुरिया गेंदाने गोतु के प्रपोजल दामेद वाहदेको आदेंगेवदा नन फदन हुलुमाले की माय सिटी के इहतिसोस्तेरेगा कांडलुवा फवा बाये आदि एगे कुरिंग गानुन असासीगा वस बयान को फोन गोतुम माले की हुलुमाले या विधिमाले आदि माले हिमिने गोता कांडले फोन ताने एमवीमा हुलुमाले लामरकसी गानुन का बयान कुरा गोतुम विया मादिस्टी काउंसिल माले का दे हुरिहा हिदुमते देंचे ताने गोतु को उन्नन गानुन का बयान करे ए हुरिहा हिदुमत का हुरिहा मसूलियत का जिम्माता अदा कुरुमुगा काउंसिलुम एकं कुरवेन गोत्तके आदि मेदा हमें आरुगा लामरकजी निजाम फेशिगे मेदा हमें आरुगा विस ओती फाहिनुवे हमनुजे नमस मी काउंसिल औ मफहो मी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का और में फास को कांडारा फमियोती और में सरकार को दन्नवागे काउंसिलुम लामरकजी कानून का मियोई गोता माले को रिहा सरहद देंगे ये हुल माले सिमिने गोता मई कानून का बयान कुरा जिम्माता अदा कुरं और में बेनुगा कामा अदी यही और में ना रायतों में फरातों में लिबिफावा मैसेज की एमवी मा एकमट्टा का मसक्कत के कुरे फवे और में रईस जमहूरिया होगा सिंबाह का दन्नवा अदी एचडीसी आकीगा काउंसिल फेशिंग आरुगा दायरा काउंसिल अदी और में एमएम वेगें गिना मीटिंग तक बेफवा कामे दें मियादु मी कमाबिद मशरा कोल्लम बेनुवनी और में मी हुलुमा देगे खिदमतन ए आम खिदमत का अवही कम खिदमत गानून का बयान को फौरी हुरिया खिदमत दें सरकारों हवाल कुरा दुआहकुं हवाल कुरा कम वान अम वेस और में स्टैंड मिकमुगा काउंसिल के सियासत उन्नम वान कम फेन्नाती गानून का बयान को फवा गोता एकं कुरवेन मगु फाहिवेकें एकं कुरिया गेंदेवेन गोता एकं कांडेलिफा काउंसिल के रस्मी बद्दल में गवाह का देखे फोड़नम वान कम फेन्नाती एवाह का मशरा कोल्लम एजेंडा कुरी आदे एमवीमा तिबेहुं एप्पुल गोन्नाने मिहारु और में एक्कुरी बे मालूमात का मच्चत तैयार कुरे फवा करुदा हैं एई एचडीसी हुलमालेगा मी खिदमत देरुगा मिहारु मी कुरमुंदा मसक्केत्तवगा बेनु कुरमुंदा मुज़्ज़फुंना अदि व्हीकल तका बजटा मिका कंकमा बे मालूमात तके एंगे वडा नन फदेन और में ना मियाहर बजट फास कुरे वीर कोई हुलमाले खिदमत देका बजट देवा फेनो वे एमवीमा एई और में ना हम गामस ओय वर बोर्ड चैलेंज कवाने बजट और में ना हम जहीफा होती ओवेगें और में नमस्के पूरे वेन है नमस और में बेनो सरकारों ए बजट और में देवागे नमस्के फाशा अदावन वाह का मियोगता में दुकानदार फ्लोय हुलवाला ना हुलवाला रुका और ने देंग फुरतमा दायरा के काउंसिल मी सुजा फुरतमा अच्छे विदाल देंग फ्लो हुलवाला ना शुक्रिया मैं एम फुरतमा इस इदारी गोतुं मी हुलमाले के रब्बे कम की हिदुमत हुलमाले के रईतुं ये देगोता
हासिल कुर्मट्टका माय सिटी काउंसिल दुम हासको मेया पेपर एकुलवाला अलुनमेन्न सरकारों हुलुमालेग रयितुन दे रब्बे कमगे हिदुमे हवाल कुरा हिसाबुम विस तय्यारू मट्टका नोत अलुनमेन गेंगुलेने गोतकी कोबातो देनेगतु मट्टका पेपर हुचालु वीति वरबट शुक्र दन्नवा एगोडन्नवाने मी लामरकजी कानून गोर तफसील को एबे विदालु वेफा मी रब्बे कमगे हिदुमे मी सिटी काउंसिल गे भारत अदि मी भारत गे तेरेगा मी रयितुंगे असासी हक्कुतका अदि अलुनमें मी सिटी काउंसिल देन जेहेन हिदुमतक की कोबाका वर तफसील को हतें अब्लिक देहास्ती है दिवे राज्य की इदारी दायरा था लामरकजी उसूलुं हिंगुमगे कानून का बयान को फेबई एमवीमा मी अलुंडो एदें अलुन में हुरिहा काउंसिलरों अलुंडो गे मी अलुन ताइद कुरंग ऑप्शन एकका मी एचडीसी गे मी म्युनिसिपल सेक्शन के हुरिया मोजफुन्ना वेहिकल तंग अदि म्युनिसिपल हिदुमेत तक हेद कुरा बजट मी काउंसिल लिबेन जेहेने अदि एचडीसी के म्युनिसिपल सर्विस डिपार्टमेंट का मी मसके कुरम गंदा हुरिया मोजफुन्ना एक बजट लिबिगे मेनुवी अलुन मेन्ना म्युनिसिपल हिदुमे मी रयितुं एदे गोतुगा मी फोर को देन कमका अलुन का गबोलन को नुलिबे नमक मियादुगे हाल अलुन मेन्ना मिहारे बेंगे मी काउंसिलुं हुरिया काउंसिलरुं हिमेने गोतुं मी हिदुमतकी माय सिटी काउंसिलुं देंजेने हिदुमेत्तकी कमंग अलुन में वकालत कुरुमुगे तेरें अलुन मिहार बय मालूमात बलिबे सरकारुं बे बेनु वाकम माय सिटी काउंसिल हुलुमाले हवाल कुरा एहिन नमेस हवाल कुरुम विष्णमुं गेंदनी वरं हीलत्तेरि गोतका एई एव्विस कहल बारे अदि वसीलते नुदी फिहिगंडें एकनी काउंसिल हवाल को कुरा कहल उसूलकुं मिकं कुरुम मी एचडीसी रावम दनी एके कोरिं एकम तय्यारू मट्टका अलुंड लिबे मालूमात की सरकारू गे तेरें हास को राइस ऑफिस तेरें मी मसक्के कुरंग एचडीसी एंगुम एचडीसी के फरातु दुराला एचडीसी के म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गे तेरें एहन डिपार्टमेंट एंगुफद्दा ए हुलुमाल ऑप्स कियाफ ए ऑपरेशंस कियाफ वकी डिपार्टमेंट हदा एतनुगे हुरिहा वसीलत हुरिहा डिपार्टमेंट द म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गे हुरिहा वकी वकी डिपार्टमेंट तविस हुलुमाले ऑपरेशन गे दहगेनस ए एचडीसी गे वकी डिपार्टमेंट कं हदागे वरं हीलत्तेरि गोतका मी हुरिहा मी म्युनिसिपल हिदुमेत्तका गुळुं हुरिहा दायरा तकें एबे फुलुंगे कुंफुनी गे ओनिगंडुगे तेरिय बदल कुरुमुगे मसक्के मिहार वनी कोन्निम्माफ kon nimmafa wani e nimmafa ege iturun mi ege terege emme muhim huriha hidumettaken ebade lamur kazi ganonu mi ge salis ebbana madda ti huriya councilorum ballawal livim war saaf ko ingedan wan city council salis devana madda ga city council unde hidumetta war tafsil kon ebe ganonu ko bayan ko enamis mi ge terege ben himene ge to mi kuninatta mi rakkateri एकशीगें बार रक्कातेरे गोते का कुड़ी नत्तालू इंगे तो एक मुक्लीन इन डिपार्टमेंट में हुलुमाले ऑप्स के तेरे में होती लाफा इंगे तो मिहार विस्पेक्टिकली फंक्शन कुरने एचडीसी इंगे गोता देंग मगुतंग हिदुमा मगुतंग मरामत को बेल हेट्टुंग हुलुमाले ऑपरेशन डिपार्टमेंट में दने एक कानून को लाजिम को फे हिदुमा तेंगे तो मिमाले सिटी काउंसिल के फनातुं रयितुन फोर को देंजे है न कमा ए नमेस मियदु अलुन में वरंग हीलेत्तेरे गोता का अलुन में माय सिटी काउंसिल के फनातुं रयितुन फोर को देंजे हिदुमा तेंग ए कानून गोवा गोतु गुमति फोर को दिनु मंग अलुन में मिकुरा मसेक्कतुगा मी कुरियरु में गेतो मी कन दे निम्मा निम्मु मकीस कुरियरु में है नमेस मीगा एव्विस कहल बारेन नुदी हमें कने फिही गंडे दीफा अलुन में क्यारी मिहारु सिटी काउंसिल गानून गावा गोतु के मथिंग हुलुमाले के म्युनिसिपल हिदुमें हवाल कोफी में बुनम वेगें एकं कुरुमके आलुंड ताइद कुरा कमेन एये नो हुलुमाले रयितुम बेनुम वनी मी सिटी काउंसिल दे हिदुमेत्त गानून एग्गवा गोतु के मथिंग लिबेन कं कशवर कुनु ए खशवर कुरुं होदुमट्टक हुलुमाले रयितुं अलुंड वोट दिनी ए अलुन में विक्कुमकी हुलुमाले गे रयितुंगे हिदुमेत्त देनी कुंफुन्यकु नूकमश कुंफुन्यगे आळुवेतिकमुं सलामे कुरुम ए अलुन में वकालत कुरी इंतिहाबुग ए वकालत कुरुमुगे मच्चर रयितुं वोट दिनी ए उम्मीदाकीगा वोट दिनी मी एकशीगें रक्कातेरे गोतेग्ग कुणी नत्तादन जेहेने कानूनु गो मुने एचडीसी को कुणी नत्ता नुलेवनो एगोता इंगे तो हिया टवरुगे मेदुगा
ಫುನಿ ಫುಣ್ಯ ಕುಣಿಜಹಾಗೆ ರೋ ಕುರಮುಂಗೆಂದನಿ ಮೀನೋಂಗೆ ಕಶಿಗೆಂ ಆಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀನು ಗಾನೂನುಗ ಮಿಕಂ ಕುರುಮಲ್ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರಾಗುತ್ತಕ್ಕೆ එකಂ කුරන් අලුන් මෙන් බේනුවේ රිසෝස් එකಂ කුරුමන් අලුන් මෙන් බේනුවේ ෆෑසා වසීලත් ඒ අනුලා අලුන් මෙන් කීනතො මිහිදු මර යතුන්නන් ඒ දෙගතුක දේනි ඒ අලුන් හුරියා කවුන්සිලරුන් නම් මිදන්නවා කමකි මි අලුන් මෙන් මිවහක දෙක්කී තීවේ ගානූනු ගාවා ගතුක මතින් මුනිසිපල් හිදුමෙන් හවාලු කුරියේ කියා නමිග්ගේ එකම් කුරුමකි අලුගොඩු තායිදු කුරකම ඒ අලුනුගේ දායරාගේ රයිතුන් එදේ ගොතෙ විස්නු ගානූනු ගොන්නනි මගුතන් හෙදුමා මගුතන් මරාමත් කො බෙලහෙට්ටුන් ඒ කවුන්සිලුන් කුරින්ජේ කමකේ එකශීගෙන් වරක්කාතෙර ගොතෙග්ගා කුණි නත්තාලෙන් ජෙහෙනේ බදරු මරාමත් කො බෙලහෙට්ටුමා රසු ෆාලමා ෆෙරි ටර්මිනල් අදි හදා හින්ගන් ජෙහෙනේ එකම් විස් අලුන් මෙන්නු හුළුමාලේ ඔපරේෂන් ಗ දශම්මියෝති ගොස්ස ඉංගෙත ෆාදම් බලහට්ටම් විස් හුළුමාලේ ඔපරේෂන් මාලේ සිටි කවුන්සිල් දෙගොත කෂේ නුන් HDC මිහරොර ආවා ෆෝතිකි අලුන් මෙන්ගේ මෙන්ඩේට ක විස්නු වද්ද ඉංගෙත එම්විම අදියේගේ ඉතුරු ඉංගෙත මීගේ එබුරි බයි මුහිම්මු කන්තත්තන් ඉංගෙත අලුන් මේ ෆාහ කොල්ලෙන් ජේ මිකාල මවුදුවෙක් ගවාහක දක්කර මීමුග සාරිස් දෙවන මාද්දාගේ මීමුග දිවෙහි රාජ්‍යයේ ගානූනා එක්ගුවා ගොතක මතින් ඉජ්තිමායි රක්කාතිරකමුගේ හිදුමේ දේන මරකොස් හිංගුමා ඒ ගේතරේගා හිංගා අනියාතන් හුට්ටුම ෆියෝල එළුමා එෆද අමල්තක ගුලිගෙන් අනියා ලිබේ ෆරාත්තකන් හිමායද්දී ඉංගෙත අනියා ලිබේ ෆරාත්තක හිමායද්දී එකශීගෙන්ව එහිතරකම් ෆෝරකො දිනුමායි මුස්කුලින් නෂා හාස්ස එහිය බේනුවා මීහුන්න එහිතරෙවෙදී එෆද මීහුන් බෙලෙට්ටේනේ නිසාමෙක් ගායම කුරුම කීවිස් සිටි කවුන්සිල්ගේ জিম্মাයිකම කියනතෝ නතිජාකි රයිතුන් ඉන්තිහාබුර කුරි කවුන්සිලර් මේ හුළුමාදේක කුඩ කුදින්ගේ හියාග හිඟමුන්දා කන්තත්ත මීගෙතෝ මේ රක්කාතරකම් ෆෝරකො දෙන්ජේ කම ගානූනු ලාසිම් කුරාබයි එකම කවුන්සිලර් ගොස් එකන් හිඟා ගො බෙලීම ඉත මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් ඔතොරිටින් කවුන්සිලරුගේ බයාන්නේගි ඉංගෙතෝ බයාන්නේගි එකම ගානූනු ගාලුගොඩු කුරන් ලාසිම් කොෆොයි කම හුළුමාදේ කරයිතුන් අලුගොඩ වෝට් දිනි මිකන් කුරාෂේ කියාෆ් එකම අලුන මිකන් කුරීම ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් ඔතොරිටින් හුළුමාදේ කවුන්සිලරුගේ බයාන්නේගි ලියුමු එමෙ මි දිමයෙන් නුවේ අලුන් මිදන්නේ මි කුරුමන් අලුන් මෙන්න ගානූනු ලාසිම් කොෆෝරි කන්තත්ත අලුන් මිදන්නවාදනි ඉංගෙතෝ ಸಿಟಿಗ ಹಿಮೆನೆ ಬಿಂಬಮುಗ ದಫ್ತರು ಎಕುಲವಾಲ ಎ ದಫ್ತರು ತ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮಾ ಬಿಮಾಬೆ ಗೌಮಿ ದಫ್ತರು ಎಕುಲವಾಲ ಬಲಹಟ್ಟ ಇದಾರಾ ಬೇನುವ ಬಾನೆ ಮಾಲೂಮತ್ ಎಕ್ಕುರು ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಂ ಎಕಂ ಅಲುನ್ ಮೆಂಗೆ ಬಕುರ ಇಂಗೆ ತೋ ಮೈ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕಂ ದಿ ಫೈಬೆನ್ ಅಲುನ್ ಮೆನ್ನ ಇಂಗೆ ತೋ ಎಕಂ ಮಿಹಾರು ಇಸ್ಲಾಮ ಅಲುನ್ ಮೆನ್ ಕುರಮು ಮಿಗೆಂದನಿ ಏಗೆ ಇತುರು ಆಸಾರಿ ತಂತಂ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮಾ ಸಗಾಫತ ರಕ್ಕಾತೆಗನ್ ದಿರುವಾ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಂ ಅಲುನ್ ಮೆನ್ನ ಕನ್ನೆಗೆ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ಆಸಾರಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತುಕ ಮಿಹಾರು ಒತಿಯೇ ಇಕ್ಕಿ ಫೈ ಬಿಮೆ ವೀಮ ಫರಕೋಳು ಫುಶಿ එතනුග මහදන්ජ එවිස් කමෙන්නෙන් මාල් සිටි කවුන්සිල්ග හුළුමාදේ ඔපරේෂන් කියා ඩිපාර්ට්මන්ට්ගේ දහන් ඔති ෆරකොළු විස්ලාෆ ඉංගේතෝ දෙම් මගුතව කුනිකහ ಸಾಫ್ ಕುರೆವೆನಿ ಇಂತಿಜಾಮೆ ಹಮಜೆಸ್ಸುಮಾ ರಹುಗೆ ಸಾಫ್ ತಾಹಿರುಕನ್ ದೆಮೆහෙಟ್ಟುಮಾ ರಜ್ಜಿ ಜೀನೆತ್ತರ ಕೊಬ್ಬೆಲ್ ಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ಕಾನೂನು ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗ ಮಚ್ಚ ಲಾಜಿಮ್ ಕೊಫೈ ಕಮೆ හුළුමාදේ ඔපරේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට්ගේ දහන් මිකල් ලාෆෝති ඉංගේතෝ මේ හුළුමාලේග හිඟා HDC තෙරේග හිඟා කන්තත්ත ඔලු මිදන්නේ මේරා හුරියා කවුන්සිලරුන්ගේ මවුදුමත් ගානූනු ලාසිම් කරණි හුළුමාලේගේ රයිතුන් ඉන්තියාබ් කොෆෝරි කවුන්සිලර් නොත කවුන්සිල්ගේ මච්ච ලාසිම් කොෆෝයි කම කෙමිකන් කරු එහෙනේ නොම් මිකන් ඔති කියේ ඉංගේතෝ ඒ මගුතෝගා ಫೆಂಗ್ ಹಿಂದುಮಂ ಹದಾಫಾವ ಕಾನುತ ಸಾಫ್ ಕುರೆನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜೆಸ್ಸು ರೇಗಣು ಮಗು ಮತಿ ದಿಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟು ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರುಮಾ ಎಹನಿಹಕ ಮೀ ಹಮ ಗಾನೂನುಗ ಇಂಗೆತೋ ಗಾನೂನುಗ ಲಿಯಫೋರಿ ಎಚ್ಚೆ ತಿಬೆಹುಳು ಬಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಮರ್ಕಸಿ ಗಾನೂನು ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೆ ಹದ್ದಿಯ ಸಾಲಿಸ್ ದೆವಣ ಮಾದ್ದಾಗ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಿಟಿಗ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರಾ ರೈತುನ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರಾ ಹಿತುಮೆತ್ತ ವರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೋ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿ ಫೋರಿ ಕಂತತ್ತ ಏನಮಿಸ್ ಮಿ ಕಂತತ್ತಂ ಎಕ್ಕಿಬಾಕೋ ಹುಳುಮಾದೆಗ ರೈತು ಗಾನೂನುಗವ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹಿದುಮೆ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರ್ಕಾರು ಎದಕಂತಿ ಮನ್ನಮೆಂ ಹವಾಲು ಕೊರಂಚೆ ಮಿಹಾರು ಮೇಳನಿ ಕಿಯಾಫ ಫೀ ಗಂಡೆ ದೀಫ ಹುಳುಮಾ HDC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ತಿರಿಗೆ ಇನ್ನ ಕಣೆಗೆ ಇನ್ನ ಗೊಳಿಯಕಂ ಅಳು ಮೆಲ್ಲಾಫ ಆ ದೀಫಿ ಮೆ ಕಿಯಾಫ ಎ ಅಂ ಹವಾಲುವಂ ಅಳುಗೊಂಡು ದೆಕೊಳು ಅಳುಗೊಂಡು ಎದೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಿಕಮಾ ದೇತರೆ ವಿಷ್ಣು ಗಾನೂನುಗೋ ಎಗ್ಗುತ ಬಜೆಟಾಯಕಿ ವಸೀಲೆತ್ತಕ ಎಕೀಗ ದಿನೇಮ್ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಹಿದುಮೆನ್ ಹುಳುಮಾದೆ ರೈತುಂ ಎದೆ ಗೊತುಗ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ದೇವೇನಿ ಗಾನೂನುಗ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರೆ ಭಾರತ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕುರುಮುಗ ಎಬಜೆ ಮಶ್ವರಾ ಕೋನ್ ಎ ಮಶ್ವರಾ ಕಿತ ಫಹರ್ ತೋ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ ಹಿಂಗಾನಿ HDC ಯಾಕಿ ಮಶ್ವರಾ ಕುರೆ ವಿಜ್ಜೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹಿದುಮತ ದೇ ದಾ ಹೇದ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ದೆನೆಗನ ವಿಜ್ಜೆ HDC ಏರು ವಿದಾಳು ಇಂಗೆ ತೋ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಎ ಬಹರದು ಹುಳುಮಾಲೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹಿದುಮತ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಮಹಿಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ
aharaka sateka million rufiya e baharatu kure hulumaalega municipal hidumedde ekamo rayitunge falatun annani ge kammatiga kuni hunna wahaka saafu kureve wahaka magutan nubelette wahaka me buna gengulene tane balhattam wegen bindere buni me ekan alun men nukoddin HDC ingeto mi mikamuge aamunda kudukobba minwara mi mikamuge kantatta gossi ingeto embi mi huriha kamaki wes wara hulumade garayitum beenum bakanta hulumade koralvil ingeto maintenance nukurevigin yoleni maintenance nukure maintenance ke kantatta nukureve hulumade ge diriule fulettoge maintenance nukure kamuge shakuwa aluna nganneni rayitum ekamu rayitun nan alunu miyad dannawalen beenum geto alugondu me mitibi rayitun nan heo hitun loebba kiga municipal hidume forgodde mi city council e namis alugondu menna bharata nudi ganunuga wagotu god matimmika nukodden sarkarun ule ulun HDC ule ulun ei alun me kamboduwa kame alunu men edeni ganunuga wagota me hidumen alun menna debene intizame sarkarun hamajessa debbash ei budgeta eku wasilata ka eki alun menna mikan koddino enon evves gotaka enon evves gotaka hulumaalega municipal hidumataka hawaluwon ei alunu taidu kura kamennu ei nukure veneti ingeto namegga hawalu wefa alun menna me etana benuwa wasilata fasa nuditi befulum magukuni kahare magutabbal hattashe mihiriye haika fihindu meotiye den gossati behul ma alun menna ka nukure vene ingeto evvore ma boda revun terikan ekulegam ba city egga wahaka midannani alun men warab kamboduwa bawru kantattan alun men aluwada hame rayitunge faratun ade alundu mi gendani council ge teren ekankam hallu hodunungu masekke kurama hasako ravvikam ge hidume dinumattaka alun men hulumaalega 12 ಫೂಟ್ ಗೊಳಿಯಕು ರೈತುಂಗೆ ಹಿದುಮೈ ಅಲುನೆ ದೆಮೊ ಮಿಗೆಂಡಿ ವೇತು ದಿ 11 ಆಹಾರ ದೋಗೆ ತೆರೆಗ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ 14 ದವರು ಆಯು ಆವಮ ಫಹು ಅಲುನೆ hulumaalega rayitunnadde hidumetta fula dairaage dinumattaka mihar ofihen alun me wujud koffin alun me ummid kurani hulumaalega lobet rayitun rabbe kamge hidumetta wara fasihe kamaki huriha rayitun hingama jehe mahawlegga devene magu iradu kurevia anna mi February March hatanuga e hidume raytunna devena kama alunu me ummid kurani e office huluwe hisabun iradu kurevia hulumaalega raytunna hulumaalega tibegen maalen emburi nas ID card heddene goy fai kurumaki alundu warabbodo masike kurana miharvis ekama behe bay mashwaratan alundu kama behe farattaka ekige bakuran hulumal alundu qabul kura gotuka hulumaaliyaki bridjakun gulifo shahare hulumaalega rayitu miha nuje komme maalega in ID card department anna kan ID card heddeka radhuge rahu council takun eba ID card hedde kipege to hulumaalega rayituna hulumaalega tibegen ID card neddembe ei hulumaalega councilor miyadu kuram beenum wa ekkanta enamis miyadu 12 foot goliyege tibegen alun kinetto ekan koddeni ehembegen alun mi wakalatu mi korani ID card ge nizam hamajegen danjen hulumaalega rayituna hulumaalega faskano ei face ekken face den himene goto adi hama ehemme hulumaalega rayituna passport ge hidume libenje hene hulumaalega faskando mi magadu bay kantattan hulumaalega rayituna libenje he kantatta ege iturum vis mi miskitta belhetene nizam miskittan abator film ge kantatta miharu hama hamaji hifawa tartibum vis edani alun menna hawal kurai fa budget before kantatta kurum e budget enne e namis ehen code takun alun hitu mera SC enge weda nwane mikanda alun men kuruma kuri dakita ingeto ehvima alundu wahaka miyuguta kurukollana ehem fursataka adi edena ehem councilorum visaludu ummid korani mimawduga wahaka dakkanikam alundu wara kamboduwan ingeto miharu mi rasmi sifaegga mikan kurang nimma fote ehin namis alugonda bisdibe mawlumatuga aliga mikan kurma rawa foti hulumal HDC ga municipal department go huri ha magadu hasaku mi ganunuga bayan kura huri ha hidumettaken hulumale operation ge daha ega maniki HDC ga ufadda foen a department ek hulumale operation ge daha badaluko mi aslu hagigi municipal hidumataka beenumwa kantattawge tenen huri ha bayen operation ge daha badaluko fa alun menna mige teren hame ken permit do kurum gote hadinya permit do kurum mikala detin kamen himanage municipal hidumek city council lang hawal koddi fime bunan wegen kura kamigge gotuko mikan kuran sarukarge visnu gengule kan alunda mawdu matli before miyoti ehbe migotam mikan kuruma alunda taidunu kura wahaka mayor dannawa adi councilor no bis dannawa
miyadu hushelifa paper ge option 1 ei alun taid kura go ekkam ga istannawa adi alun war kambodowa ekkame fa kolla vifarase du kollana alugondu men hulumale ge rayitun waran haluga safta herukamenne mi neighborhood tahuga kunige masala intihaya bodu hulumalega diriule rayitu miha ena gega inna ba sofa setu ellalan ingeto ellalan eba heda kuranje gag ganakan enha sufia gag ganakan enha sufia mero eba hawa ena haradu kurena ge jibun ingeto midannawani gega bawe fa inna sofa setu godan ellala ekam hulumalega bimu hile vemko sarkar satten satta hisawa kumfunyakan ebe bindi fa hile ingeto miedu dimwa keno kurim bis difoti ebin ingeto kurim bis difoti alugoduga miedu kambodoma ki huluma de garayitun tamsil kora counselor ge haisiyatu alun me dannawani kiivegen to e huluma lege rayitun ge kuni emihu amille ukale wene magu fahinu koddemvi alugodu isve huluma de ge huriha taxi center taka wahaka dekki mengeto alugodu pickup daturta kurane evvis mi daturtaka rate kondele faka sarkaru adiyada dande kanne adivis ninge to kandala fa enama taxi takan ebowe malen hulumale devene aga hulumale malen adivene aga malen airport devene aga hulumalen airport devene agu kandala fa be karuga enama pick up taka rasmi rate kandele fa kanne alugadu hulumale councilor ge haisiyatun hulumale garayitun faratu mishakwa asking alund gossingeto huriha taxi center takuge befulun alund genen ebefulun ebbasvi engeto ebefulun huriha taxi center takun ebbasvi rate ge huluma lega mi pickup takun gonda gosteneme fansa strufiyaya gonda engeto name fansa strufiyaya waste management nota vemko sarahadda kuni gendan taxi center takun huluma le rayitun nan ebbasviru vemko enge bachaj kure ega duisatta guna ingeto duisetta guna charge wime wagottake rayitu miha jibu halakuge hulivegen dani miyobbodu pandemic rayitu kurimatiga nimiken gaggana keru mi furobandu wegen dieru mi halatu wara gosinari ergo hulumale goti mi aluna emme shakwa bodu wegen halatu ingeto enamis mi option alunu hoda kababe he farattaka hissa kurimes mikame nuwiye ei alun miedu kamboduwa kamaki alunu menden egoi sarkaru kababe faratta kon ihutiyaru kurinam maleke eggotan hama ingeto hama e retuga hulumale garayitun vis kuni ukene duishatta rufiya digen vemko medure ko kuni nukam benuwa ailatan hulumale ga ebe bawaru ebe ingeto bawaru enamis emiha amille kuni ukan diyama evur ma bodu charging ebanaga kinto ekan kuran rayitu miha onnanjene emme aadage option vis ingeto duishatta rufiya digen mahokuni nuka miha enage kuni kotolu ella landam benu munya e option onnanjene hile gaime e hulumalege bimum vemkoya bin hile dekam gonya hile rayitu miha engetana kuni uken jehene ingeto e alul wakalat mi kura kantattaki waraboda shukur danno ingeto adi ehm fursat libijalun ituru wahakata hissa kolne bur shukriya me waraboda shukriya councilor adawara muhimmu gila mawlumatake mawluwa gule gotunti hissa koravi our Nuria councillors mi awara muhimmu mawlumatake ti wahak furtakum fahage midani mi ikhlas terikame neggotegga mikan revigen daaka hala kotaka daaka awuna vesnurus mi kotika hal mawlumatake libi famani udumalege municipal service office toshigande gotuga banda awun menna mi municipal hidumen hawal coffee me kiya hawal kurang uleni namigga office mi gotoga hori kuda tankole horiya hidumettake operations department taka bal koff ei awun hitun ekam waane gotenno ade saif shukriya me bi councillor suja miedu e hushalu wahwa masya gule gotun faha kurevi wara muhimu nukuta take shakkena la markazi ganun tasawwur kura gotaki municipal khidme city council on dinu algun men takurar ko mitanu ge wah dannoni ma fastest wejje ma lastest wejje mi hurmalege mi dennevi municipal khidmetta mi councila badal nuwe mihin onna utumaki rangal gotennu ganunu gabul kuranuni ganunu korimati sahha gotennu adi algorithm mi dekhe la markazi nizama mi democratic hamatawge teren balarus hamajehe usul debes nume
den mi hushalwa foi paper mi kardahu go war tafsil ko kanta take faha kurabwa february ege tereng algon detin kame dannawalana ekkamaki algonda faha gavi algon menna gagandaka block grant gotuga muli mi council hinguwa milbeni sateka 40 million ha rufiya ehen namas councilor suja faha ko devi hulmalege municipal khidmetta belehette mattaka ebe from sateka 20 million rufiya aharige macca e harad kora badi gaggandakan algon menge city council ge budget aharuge budget ehmima wara agu boduko ekan kurewamun dani mi number o gotum balar natija gotum balar evidalwa hen hama hoti hus shakwa maafa ko dannawan jeni yoti magutan goi yoti safety ge kantan hurigoi accident wa tantana anikkamaka ehengos magutaka kitamme kame ngeto kitamme kamen huri ki municipal khidmet de usula konno deniki kunfunya kun ekada faada ya profit motive ga mi business ek gota e bawata gina khidmet tan etanuga deifa huri ehmima miha bodu harad kon kommegote ves HDC kurias adi mi mitanun kurias mi kureveni etta dive raitunga fasa algon men immenge fasa en kompanya e fasa me efficient gotekka harad kureveni magutaken hodumaki mi kankama hawalwete mi masugete algon deke gotuga algon menna city council me khidmetta for kodde farafikama baniya ma rangala ma haradu kudako mi khidmettan hulmale for kodde ven satek 20 million rupiya ki waru hesa bodu adade ingeto miharu khidmet de gotade dengakamaki mi fa kurava fa eboy ege iturun mi municipal khidmet de HTC ga duisata mozefun tibbe vivahaka adi fansa vihaka eki bawatuge ulandu eki masekettaka dump loriya hengos eki bawatuge fansa vihaka bodu ulandu hama municipal khidmet takataka mi hamajasaf ekkama algondu hitun mi ganunuga sunnane mi sarukaruge ministry tawge masuliyataka kame city council ka hawal kura kama vaniviya amal kuranjhe gote algondu hitun hama mi haru algon men city council mi municipal khidmet ta transfer wegen daru sam amal kurevenje ni egota ki ko bato e mi haru e function oi thanegga puri mozefonna wasilata budget ekko ekan hawal kore ehen nonkam vaniviya e hama mi tokenistic nuni mi matimatin kolleve kama ka vanege natija no fenna den ega hama shakwa annan alnam pasha nehma algondu warabboda sujaya dekke wahaka etayit kura algondu kan nufene hawal waka wasilata mozefunna budgeta nu debba kama wani ekahala arrangement kan algon me meya danji heli algon me HDC algon gabul kura gotu waka dakkai adi algondu hitu mi badal kurumuge visnuma ege wahaka mi ege habar livada fekkama councilor suja evidalvi ehenkama vaniviya mi process ketere algon me awah bare algon me faratu isve bare alage evefuna CTBT fonwagen nawasadi enga gotu namas algon menge faratu mi transition anneru amal kurem beenwa hamatake deitkom ebefuna bayanko difa fonumaki mihar muhimmukame algon me mitanga mi dekeve wahaka tawge macha bina ko algondu shakken nukura city councilun irad kureviya hulmale municipal khidmet taka hawalu ve nadi algon menna rayitum beenum wa rayitum e tasawwar kura e ummeedu kura femwaruge e gotan e hama algon menna e khidmetta for ko deven kama medu algon menna evve shakken irad kureviya city councilun e kantatta furihame hinge warabata shukriya mehar tibbe tera councilor den fursat lawa khani saida शुक्रिया डॉक्टर मुइज में अलगन बड़म बेनो चके लामर कजी उसूल मियोननी नामे गोन्ने चके बहुम मेटा एकमस नुआन मिहारवेस एमिहु मासकें एकुरनी कैंपेन मजलिस के मेंबर नेरवे तो नुआता का देव मी फसहार गणे का कुरिमतिलांग ए वोट होदंग ओले लामर कजी उसूल एफएस बारे निस लिबेने अनेका वेमको एके मिहार एतने की एम्में ओरिजिनेट वातांग मुरिया माले गरायितुं गेदरोची होदा एतागे वजमेरे अनेफार एता वेमको एम बड कुनी गंडंग हता अनेका मसलन वेमको जहेनी हमें हुरिताकंग हुरिया चकुली उफुल्ला कोमें एता जंक्शनें हदा अनेफार बुलागे गुलें तनेद्दी मिहुरिया कमें हुरिया एम्में
gina population mi har wazan veri hondani etaga ehem etaga nuje ein fursata ke den bes rayitu nan eta gocha achi dini amarangal wane alugonda fenna gotuga ehem gotaka lamar kozi usulun ebbes bare nulibere aneka HDC en kamakun hatel dulanu koran hame mihun etaga ham bar veri kom foragen uleni emihun benuman ham mi deha service annande mi gotan ulen den kempenu emihun gonnani en kamen nonna barabara shukriya Deputy. शुक्रिया मेया लमरकजी गानोन वजूद गिनस्सा लोकल कौंसिल इंतिहाबुगे कैंपेन तेरेग एम्म गदे अलमेन्न अडुविगेंदिया ए वाहकेकी हुलुमालेगे मुनिसिपल सर्विस हुलुमाले कुंफुन्यगे दशुं मिनिवंको कौंसिल हवाल कुरा वाहक ಈ ವಾಹಕೇಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಗದೆಯ ಮಿಯದುಗ ಸರ್ಕಾರಗ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಳುಂ ಹಾಸಕೊಂ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ಇಸ್ಸಫುಗ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಳುಂ ಎಮ್ಮೆ ಗದೆಯ ರೈತುನ್ನ ವಿಕ್ಕಮುಂದಿಯ ವಾಹಕ ರೈತು ಮಿವಾಹಕ ಅಡುವಹಂ ವೆಸ್ ಅಡುವೆಹಿಮೆ ಎ ನಮವೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಂ ಅಮಲ್ ಕೊರಮುಂ ದಾ ಗೊತಾ ಸರ್ಕಾರಂ ಕಂಕುರ ಉಸೂದಕಿ ಕೊಬಾ ಕಂ ರೈತುನ್ನ ಸಾಫು ವೀತಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಗೆ ರೈತುಂ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಗೆ ರೈತುಂ ಗೆ ಬಸ್ ಬುನೆ ಪಿಪಿಎಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದಿರಿ ಪಿಪಿಎಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದಿನುಮುಗೆ ಮಾಣೇಕ ವೆಗೆನೆ ನುದೆ ರೈತುನ್ನ ದೇಂಚೆ ಹಿದುಮತ ರೈತುನ್ನ ದೇಂಚೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಿದುಮೆತ್ತ ದಿನುಮ ಹುರಸೆಳು ಹಾಸಕೋ ಸತೇಕ ವಿಹಿ ಮಿಲಿಯನೆಂ ಹಾ ರುಫಿಯಾ ಅಹರೆಗ್ಗ ಮಚ್ಚಂ ಹೇದಕುರ ವಾಹಕ ಅಳುಮೆನ್ನ ಹುಷೆಳಿಫಾವ ಕರುದಾವಗ ಫಾಹಕ್ಕೊ ಫಿ ವಾತಿ ಮಹೆಗ್ಗ ಮಚ್ಚ ದಿಹವರಕ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗ ವಾಹಕ ಮಿದಕ್ಕಣಿ ಅಳುಮೆಂ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಫೇಸ್ ಏಕಕಂ ಅರಾಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಫೇಸ್ ದೇಕಾ ಹಮೆ ದಾರ ಹುಳುಮಾಲೆ ಮಗುತೌಗ ಹಾಲತ್ ಹುರಿಗೋ ವರ ಸಾಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸುಜಾವಸ್ತಿಮ್ಮ ಫಾಹ ಕುರವಾವೆ ಎ ದಾಯಿರಾಗ ಹುರಿ ಕಂಬಡುವಂತಂ ಇಂತಿಹಾ ದರ್ಜಾ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಹರದಕೋ ದುಯಿಸತ್ತೆಂ ಹಾ ಮೂಜಫುಂ ಗೋಯಾಗೆ ಫನ್ಸವೇಕಂ ಹಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಣಂ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಹಿದು ಮೆದ್ದೆಮುಂ ದಾರ ಮಿಯವ್ರ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೊ ಮಿಹಿದು ಮೆದ್ದೆವಿಗೆನ್ ದಾನ್ ಚೆಹೇಕಮ ಆಳುಮೆಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ದೌಲತುಂ ಹರದು ಕುರನ್ಯಾಮು ಮಾಹಿಗ್ಗ ಮಚ್ಚ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಹರೆಗ್ಗ ಮಚ್ಚ ಸತೇಗ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ದೌಲತುಂ ಹರದು ಕುರಾ ಕಮ ವಣೀನಮ ಎ ಫಾಸಾ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಹವಾಲು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಎವ್ವರ ಮಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೊ ಏಕಂ ಕುರವಿದಾನ ಕಮ ರೈಯತುಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆ ಸಬಬಕಿ ಮಿ ವೇತುವೆದಿಯ ಮುದ್ದತುಕ ತೆರೆಗ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಹಾಸಕೋ HDC ಎ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಏಕಶೀಗಂವಾ ಲೆವೆಲ್ಗ ರೈಯತುನ್ನ ಫೋರ್ಕೊ ನುದೆ ಕಮುಗ ಶಕುವಾ ಇಂತಿಹಾ ದರಜೆ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಹುಷೇಳಮುಂ ಎಬದೆ ಅಳುಗಮೆನ್ನ ಬದ್ದಲುವ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ಎ ರೈಯತುಂ ಎಶಕುವಾ ಎಬ ಕುರೆ ಹಾಸಕೋ ಹುಳುಮಾ ದಾರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎಶಕುವಾ ಇಂತಿಹಾ ದರಜೆ ಲಿಬಮುಂ ದಾಕಂ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎಬ ಫಾಹ ಕುರೆ ಮೇರ ಲಿಬಮುಂ ಎಬದೆ ಮಿತನಂ ಎತ ಸಿಟಿ ತಕೆಂ ಎಕಮ ಅಗುಳಿಗೆಂ ಎಬ ಆದೆ ಎ ಕಂಬಡುಂತಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಬದ್ದಲುವ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಹಫಿಲ್ಲೆಗ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ಲಾಯಗ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಎ ರೈಯತುಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಎಬ ಕುರೆ ಸರುಕಾರಂ ಮಿಕಮ ಎಬ್ಬಾರುಲು ನುದಿ ಸರುಕಾರು ಮಿಕಂ ಕುರಂ ಬೇನು ನುವಾ ಕನ್ ದೆಕ್ಕುಮಟ್ಟಕ ಎತಕೆ ಹುಜ್ಜತ್ತಕೆ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ HDC ಕಂತೌಗ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ಕೊಂಬೆ ಫಹರಕು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ತಗುಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆಂ ಹಿಗಜ್ಜೆ HDC ಗೆ ವೆರಿನ್ ಗೊತುಗ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಳುಂ ಎಕಿಯೆಕಿ ನೂಸ್ತಕಂ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತಕ ದೆವ್ವಾ ಫುರಿ ಬಸ್ತಿಗ ದುಂತ ಅಳುಮೆನ್ ದೆಕೆಫಿ MPL ಗೆ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಕೋಟ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ದಿವಮಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ MPL ಗೆ ಕಂತತ್ತೌಗ ಸರುಕಾರುಂ ಗೊದ್ದು ಕೊರವ್ವಾ ಅಳುಗೊಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಂ ಏಗ ಫಾದಾಯ ಏಗ ಮಂಫಾ ಲಿಬೇನುವೆ ಗೊತಕ ಏಕಂ ಕುರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಬದಲ್ ಕುರಿ ತಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಫೆನುನಿ ಸಬಬಕಿ ಕೋಟು ಮರುವದಾಗ ಎಮಸ್ಸದ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ಸಿಕಮ ವಣೀಕಮ ವಾನಮ ಏಯ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಎ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾ ಹಮಾಗೆ ತೆರೆಗೆ ಎಮಸ್ಸದ ಕೋಟು ತೆರೆ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾನಕಮ ಸರ್ಕಾರು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾತ್ HDC ಮಸ್ಸಲಾಗ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಕೋಟ ದಿವಮಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಮೌದುಮಾತು ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಫೆಗೆ ಬೆಲಿವೆ HDC ಯ ರೈಸೋಫಿಯಾ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ ಹಿದುಮತ್ತ ಬದಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶ್ಶರಾ ಬದ್ದದು ಅಂತಕೆ ಕುರಿಯ ಗೊಸ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಂ ಎಬೇಫುಳುಂ ಬೇಣು ವಾಗೋ ಹುಷೇಳುಮ ಕರ್ದಾಸ್ತಕೆ ತಯ್ಯಾರ ಕುರುಮುಂದ ಕಮುಗ ಮೌದುಮಾತು ಅಳುಮೆನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಫೆಗೆ ಲಿಬುಟ್ ರಸ್ಬಿ ಸಿಫೆಗೆ ನುರಸ್ಮಿ ಸಿಫೆಗೆ ಮೌದುಮಾತು ಅಳುಮೆನ್ನ ಲಿಬುಟ್ ಏ ನಮವೆಸ್ ರೈಯತುನ್ನ ವಗುತ ದೇಂಜೆ ಹಿದುಮೆತ್ತಕೆ ನುದೆವಿ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಒಫೀಹೆಕಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಫೀಹೆಕಿ ಪೆರಲೇಸ್ ಕೊಫ್ಫೆನ್ ತನಕಂ ಹದ ಎತನಕಿ ತೊರಿಗಟಕಂ ಹದ ಎತನಂ ಹಿದುಮೆತ್ ದೆವೇಣ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಂತಿಜಾಮಂ ಹಮನುಜೈ ಬಹಟ್ಟ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕಿ ಎ ರೈಯತುಂಗೆ ಕಂಬಡುಂ ಇಂತಿಹಾ ದರಜೆ ಒಯ್ ಕಮೆ
ಹಗೀಗತುಗ ಎತಕೆನ್ ಹಾಸ್ ರೈಯಿತುನ್ನೆನ್ ಅದಿ ಆಬಾದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೂಹಾಕುಮ ಇತುರು ಮುಂದಾ ತನಕಂ ಉಳುಮಾದೆ ವೆಗೆನ್ ದಾಯರುಗ ಎತನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಂಚೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿದುಮತ್ತಗಕಿ ಮಿವಗುತ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಹುರಿಹಾ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಿಯಾಗೆನ್ ದೇಂಜೆ ಹಿದುಮತ್ತಗೆ ಗೊತುಗ ಅಳಗೊಡಸ್ ಕಬು ಕುರನಿ ಹವಾದುವಾನ್ ಅಳುಮೆನ್ ಬಲಾ ಎರುಗ ಅಳುಮೆಂಗಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಕೆನ್ ಹುನ್ನಂ ವಾನ್ ಹವಾದುವಾ ಎರುಗ ಹವಾದುವಾನ್ ವಾಣಿ ಮೊಹಣಂ ಒಡಿದೆ ಉಸುವುದಕೊಂ ವಿಷ್ಣು ಏಮ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಎಬ್ಬಾರುಲುಮ ಎಹೀತರಿಕಮ ಎಕೀಗ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ನಿಮ್ಮ ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಮಕಿ ಅಳುಗಡ ಏಗ ತಾಯ್ದು ಕುರವೇನೆ ಕಮೆ ಅಳುಗಡುವೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸುಜಾಗ ವಾಹಕೆನ್ ಹಮ ತಾಯ್ದು ಕುರ ಹಾಲುಗ ಅಳುಗಡ ದೆವ್ವೆ ಫುರ್ಸತಂ ಹಮ ವರಬ್ಬಡ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕುರಂ ಮೇಯ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದೆ ಮಿ ಅವನ ಫಾಹ ಕೊಲಂಬೇನು ಮಿ ಸತೇಕ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಹರದುಮಿ ಕುರನಿ ಅದಿ ಫೇಸ್ 1 ನೈಕಣಿ ಅದಿ ಫೇಸ್ 2 ಗೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋ ಸಿಂಗೆ ಫೇಸ್ 2 ಅಮದಿ ಹರದು ಕುರಂ ಫೆಶಿಕಮೆ ಬೆಸ್ನೇಗೆ ಫೆಶಿನಮ ಎ ಹಾಲುಗನೋ ಸೊಣ್ಣಾನೆ ಕಣ್ಣೆ ಆದೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರಮೀಸ್ आज शुक्रिया मैं देवी फुर्सता मैं हुलमाले सर्विस के म्युनिसिपल सर्विस के बजट सते का 20 मिलियन महेगे मच्च 10 मिलियन अरांदा सबब अलवनमेन वर साफ कोंगे दुईसुतवर का मोजिफों एता तिबीरु कोम्मे मी लेबर कं एता बतिबी मैनेजर लेवल के थिन सियासी मगाम एहम बीमा ए असलु ए मी 10 मिलियन अरांदा सबकी मिहारो असलु मी ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಬೆಫ್ಲುಂಗೆ ಬೇನು ಕುರಮಗೆಂದನಿ ಸಿಯಾಸಿ ಅಡ್ಡಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಹುಳುಮಾಲೆಯ ಹಿದುಮತ್ ದಿನವಗ ಗೊತ್ತುಗ ಎನ್ನೋ ಎತಂ ಎಬೇನು ಕುರನಿ ದೆನ್ ಎಬೆಫ್ಲುಂಗೆ ಮಕರ ಹೀಲತುಂ ಎ ಸುಹೇಲ್ಗೆ ಮಕರ ಹೀಲತುಂ ಮೀ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೇಂಜ ಹಿದಾನಕಮ ಫೆನ್ನಾತಿವೆ ಎಬೆಫ್ಲುಂ ಎತಾಹುರಿ ಮೀ ವರ ಗಿನ ಕಂತತ್ತಂ ಎದನಿ ಕೋಶಾ ಕುದಿಕುರಮು ಎಗೊತುಂ मी एकोलबहुरी गा फैक्ट्री ए अलमें मिदिया सरकारुगा राइस यामिंग सरकारुगा रंग सरकारुगा अलाफुरी गा फैक्ट्री एवस मिहारो ए गा फैक्ट्री एतनं नेगुमफौ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ए बिंग वनी मिहारो मिहारोगे मिदियारोगे डिसेंबर महोगा हवाल कफ देन मी बेफलम मी हेदिवाडा मकी म्युनिसिपल सर्विस के दाशुगे इन्ना क्लीनिंग सेक्शन ग्रीनिंग सेक्शन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मी हुरिहा सेक्शन तके मिहिरी म्युनिसिपल सर्विस सुं नगाफा हुलुमाले ऑपरेशन सर्विस हवाल कफ मिहारो हुलुमालेगे म्युनिसिपल सर्विस का मीननी परमिट रोड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड इंस्पेक्टर्स किया कुडकुडा मी मधु मीस्कोले तिबे मी हतरो वरका यूनिट एता मी हिन्ननी परमिट मी की मी अरुणमें मिहार स्कुरमंग गिंदा कमे रोड सेफ्टी की स्कुरमंग गिंदा कमे सिक्योरिटी का मितिबेनी एता गागन का हाब मुआज्जिफु देन इंस्पेक्टर्स गतुगा मी मितागा बतिवी फंसास मुआज्जिफु इरहते बदहट्टा एबेफुलुं इहद्दु कोस मी सुहेल एबेफुलुं खंडालम वेगे नोटिस तीගෙන් दीफती बयන් एबेफुलुं केमका मी म्युनिसिपल सर्विस अरुणमेन्ना हमे अन्नेरो मी एबेफुलुं ಬೇನು ಫುಳುವ ಗೊತ್ತಂ ಎ ಅನ್ನನೆ ಮಿ ಗ್ಯಾಗನ್ ಕಹಮ ತೋಶಿಗಂಡು ಮಿ ಅನ್ನನೆ ಹೇಮ ಮಿ ಸುಜಾ ಹುಷಾಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅರವಂಡು ಸುಜಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನ ತಾಯಿದುಕೋ ಅರುಣ್ ವಾಹಕ ಕುರುಕೊಲ್ಲ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಐಫನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಅರವಂಡು ವಸ್ ಮಿ ओई प्रपोजल राउंड किया लाफिंग देन हकीकत की हाँ अवमेन एमएनएस अभी माल सिटी राज्यतुन हासको हुलुमालेगे दिरिउले राज्यतुन इंगे एचडीसी का म्युनिसिपल हिदुमतनके राज्यतुन फोर कोद्दंजे ए फोर कोद्दंजे लेवल के हिदुमत फोर न कोद्देवेका मी हुरिया राज्यतुन बस मिकमा एबस वाकमे अवमेन फेनगेंदनी हकीकतुगा माल सिटी काउंसिल लामरकुसी गानो दशो माल सिटी काउंसिल गे युत्सोस तेरेगा इतने हुलुमाले की एकम हुलुमाले के म्युनिसिपल हिदुमे तमियदा हमेवस एचडीसी क्या कुंफुन्या को व्यापारी कुंफुन्या को हिंगमंदा तराव में फेंदे मी सीधा लामरकजे गानुना हिदाफा लामरकजे गानुना हिदाफा कुरे मंदा कमे एमा हमा मी प्रपोजल गा मी गोता हमा अरुंडवे समा वर बोड तायद कुरम मी प्रपोजल के यानी ऑप्शन 1 गो गोता एचडीसी का म्युनिसिपल सेक्शन के हुरिया मोजेफोना व्हीकल ता म्युनिसिपल हिदमत हेद कुरा बजटा एको
city council dasha genes mi hidumetta city council dum for kodde minun gotaka mikamen nukure wen hagegata ki almen city council mi har block grant ke gotuga mide sateka 40 million ki almen gabul kura gotuga muli mali city ya balafika mali city ki devi rajya ka abadi ge mi timba kolu deba waruga abadiya mali city ka diridom medane ma miha bodu abadiya ka keta kuram badafi kamuga wanyam sateka saliha kam midena ki hakikatu ka block grant gotuga warak koda adade ame ekane hulumale ke phase 1 ge municipal hidume almen mi hama kiyali almen ne benge hulumale ke phase 1 na phase 1 ge municipal hidumatan ekane wes sateka mali city ya libe block grant type waruga adade libe gen daka emma adi phase 2 huluwi phase 2 ane mer huluwi for one ekam phase 2 ge hidumettar phase 2 ge municipal hidumettar deven feshuma eki hama mi haradu hama double wegen dana kame ki hama yagin kame emma mi hidumettar rajitunna emme luifase ko rajitum beenuwa gota deveni hagigatu ga rajitun hoafatibi rajitun ge mandupun tage gatam me masekin hawal korevige emma maalundo sarukara goala mihara be sama almen mi husheluma egota municipal hidumetta dinun city council dasha badal khoggen kuriya gendio la markazi ganunuga buna gotum vejjamu rajitun ane mihun diriule evs rashegge evs hidumate asasi hidumate for koddenje evs hidumate kumfunya ka foren koddeven en kamuga waninama rajyega ekeke radashuka tibi fenaka branch takaves dos kolokun hama mi hidumetta hawal koggin kuriya genda sarkaru nimma fana kamuge hama almenna biru ebe ehma hama alondu sarkara goalem ganunu taka iggotan hama mi hidumet mi ganunu go iggot ko matin almenna ganunu de bar almenna dinuma shukriya me councilor Suja ade embe ramesh ashukriya alondu adi eche saaf kol devwan sujaya ariha beenum fulu ative mi danwada me phase 1 ki rais yamin phase 2 ki rais yamin hikka dewa fettane phase 2 ki rais yamin hikka phase 1 ki rais maumun hikka dewa fettane den arun me na mawlumat libe gotuka miharu mi e deetirege inna kore karing etanun eba ule mi be fulun restaurant take kuyeddan e be fuluna ge thane non etanaki mali city ya nisbe watane ehmima deben deterega e hada restaurant ta e almen mi kiyani etana deben detere de detere enget ema etanuge restaurant ta kuyya tinun ei ebe fulna korevige mane kamen non kamuga alun suja dannawa e masala kota sujage bedumuge dashun weddon ei alun sujaya mi hulumale councilor request kurume vi me wahge dannawa inget Saida शुक्रिया मोइस डॉक्टर में मोइस ने मैं अलगन दाना में बने में चेकी ती मोलिंग्स एमडीपी एक्टिविस्ट ना अनेकावस देने मगुता ती होदनी है तितागस देने उसमें सेकंड फेस का एमिन क्या कोतर कोशी एकम ए यान सिटी का मिहारे में ना कोतर कोशी रंगल वगे मी हुरिहा एमडीपी मी हुना वती राज तेरेगा दिरिउले मिस में नोती फ्लैट तो वेस दीफा फॉर्मुला गोले मी हुना अरियतल गोले मी हुना दालोतल गोले मी हुना एमी राहु का तिबे फेस एमिन गोले सेटल डाउन वगन एमी वादी स्तंतन हदनी एतना सेटल वाम वगे ए म यान सिटी एमी होगे कोतर कोशी योती एमडीपी अनकांग मग होदनी दे मिदेहास तेविसलन बार मिताग ओरिया तंतन ओतियांगा बिंकोले नगा ए 20 मिहुना दी एमी होगे 20 मिहुना दी नुआता कर इंडिया दी मितन हुस्को निम्माने दे मीगा सलामत के असेरिया हरबन अल्लाह गेंदवानी कोन दुहुकुम कमे नेगे दे मालगन मिवाह का दन बे शुक्रिया मे शुक्रिया फा फुर्सत सोजा दिलम कुरिंग एह वेस्बे फ्लो के चविदाळम बेणतो नेंगे हम बेफ्लगे वेसवाक पड़े आदे सोजा शुक्रिया मैं मी alun hama nimmadum kuring hama councilor no barba shukur dannawan mi idari gotung hushara fa paper gotereng option 1 ne alun me miyogutang hama emme rangol option kam fenna tiwaka alun hissa kolli HDC ki waram muhim kum funye sarkar ge satta hissawa war bodati infrastructure maseketta kura hama faada kurani waragoda kum funye
alun me mioleni HDC ya note sarukaruge hissami onna bod HDC kumfunya note e kumfunin korinje masekketta tere wanna kan HDC ki ege zaatuga hama operate wan jehe kumfunye wara muhimmu dive rajyege iktisadan hama muhimmu masekketta ke kura kumfunye hama bodu revenue generate kura hama sarukara rangaw dividend vistakka kumfunye alun mege masalami oleni ganunun lazim kura ravvehi kamuge hidumetterege himene municipal component alun menna nudige ei hamekeni holumalege rayitunge kambodo maki mege terega alun hama ekkame faha kollana ngeto alun men huriya councilorun gabul kurawwa malega hasa ehiya beenum wa rayitun ule bidan hulumaaleges ebole hasa ehiya beenum wa rayitun alunu men ge rayitun nan alunu ge daira ge rayitun nan eba fene my city mayor Dr. Moizen address kurawwa rayitu miha fonua komme city yaka magumatin rempu hada detan hulumalega rayitun eba balami kantatta hulumalega rayitun mikan kam bala hulumalege councilor eba mikamuge ebe fulunge darin ambing bafan kafan mamman nukolede haatuka tibba befulun maccan eruma hasako engewda annwane face ekigga hunna social housing takaki lift hunna housing ne no ground floor go war gina is hasako rais yaminge mi sarukaruga bina kodde hassate kafan sas flat himene sarhadduga eruge sarukaru rais yamin hasakurvi ground floor eki nukoledun terikan hunna aila takan hasakoggen devvi egota war gina aila take mihare boluwa ground floor ga rempu hadam beenumwa etake bayako ebatibi alundu mikama sarukara awahagada kafin planning ministry awahagada kafin planning ministry midalwani tikan kurevene council ekamuko tikan kuraka timanna menna kallariyennu devene denkenu talu mekan kurani alundu menge budget uga ekama request kurima ka ennuedde ekan kuraka ennuedde enames rayitun eba ede rayitun mikan eba balai siyasi magam toge waage dekki malun dannawalem beenu ham councilorunge mawlumat taka divehi rajyega raisul jumhuriya libe inattaka musare vore bodu musaranaga befulun HDC ge batibbe ingeto ekinannamu MDF voren etanugo hunna COO ge musara bodu MDF voren imi hama nikame rayyitunge alunge rayyitunge tax fasa alunge rayyitunna libbade fasa beenun kolla gotuge wahaka alun me denne mihen gossa hulumale face degga wahaka by councilorun faha kurivim hulumale face degga hasako farukolu mihimene sarahadduge gondudo saaf nukureve HDC ya ngeto tibefen feniwadanwani media in hama plastic haayaka vefonnani alun menna mawlumat ebe libe hulumalege falu evvis usulen neti beenun koramundani evvis usulen neti ingeto beenun koramundani den faluteren laggamu miyanna plastic mi annani hama wara mi godudottakam mi biheni nunegi shakuwako miwahaga dekkima vis etendunuwe emmefon alugonu men pressure build kokgen HDC labba mikan kurani falu saaf nukure maswerin mi paakoggen tibba sarahadu mera ragala feni wadannawane mera ragala feni wadannawane councilorun alun menge mi baddalunga hulumale wadanne councilorun feni wadannawane masweringe shakuwana de tofu hulumalega dedoni deterega mi onnani oilu ganduwe ege tere plastic miwahaka vis wahaka dekkima hallunuwe demmijeni social media ga ammu kurima mi avvisi etenduwan miye nune municipal hidume demwa gotaki alumidan malega mi masal dimaveto dimanuwe ei malege municipal department ge faratun eba donyen nota dingiyen eba duwa male falutere mihen hunna plastic howan ekam hulu malega mi kamen nuwe hama gam isnu eve alugondu mi jeheni mikan datta HDC ge samalukamak genna furtama phone nuvima mi dem mi jeheni amu kuran eka amu kogge mi to hulumade ge rayitu mikan kan kuruma mati koffa zimma hawalu koffa hunna councilor ulen jehe gommi to hamagamis miedu hulumade ge rayitu na kashawaruwa ekkamen onna ne hulumade ge councilor enge bahurikan kashawaruwa ne miedu envima alugoduge kambodu untan hama mikale mawduwegge hissa kollem beenu e masseringe hissasta atolu terege rashegge massering ule fadan hulumalege sama massering ebole evi sama waking onna rashike
waki shahareke alugoduge dairaga maswering ebetibi hasako sports fishing mihar taraggi wamunda masweri kama wazifa ada kof den ofihun mi wazifa ada ko nimma fa demmidani mahashe alugodu dairaga bawur rayitunna ki masweri kan koggen amdani hoda rayitunne ekamo emihun masdoni paakura tanuga alugodu ades kof miwaga dakkafin HDC ya miharu eba benuwe security nizame gaim kodden HDC ke waga dakkanjeni HDC alumenna tan hawal nu kurati waga dakkanjeni alugodu men alugodu masekke kogge hasakok my city council lu etake city en HDC fonuwage miharu etana doni fahara adikure nizamen gaim kuravich alugodu dennevi masweringe intiha shakwa kura kameke masweringe doni faharu maramat kollan ehelevene gotennete etanuga haruge ganen hadade me maswerin alugodu gatuge edunu kantattam meya emi ekantattam miharu e haruge etanuga gaim kuravich ekamako mi hama rashik de hidumet rashu council kun rashu rayitun denje hidumet kahale hidumet nuntomi mikan ekamuk alugondu men mihawara masike koggene ekam bismige adiyada dande miharu kitak masweri mihage launchuge gearu kamen nege negiki e kitak donige GPS kamen nege wagan negiki emem etana security ellade miharu mieduge halatiki hulumade alugondu dairage maswerin chanda nagan etanuge security balhattani miugo odi doni faharu mito hulumade garayitun hagguwa minwaru enno emem ewahakatan alugonu menna my city council budget ay resources ay dinima alugonu men hulumade garayitun beenum wa gota shekan koddeni rayituge hiyalu hodanam mashwara hodanam hulumade ga kitak gas neighborhood toga hasako social housing himene sarahaddu karuge undugu intihayen ebeve dunitakuge undugu ebave ingeto miyan elaji kuwa kudin ebole hulumade ga hasako londo faakuran diha number fullet kari hunage ades ko for benefit e gahuge sabamen e gahan anna dunita getere badge hama hamuge allergy masala hunna kudinge mi shakwa counselor kurima counselor ades ko fami buni HDC ka mikan hallu koddes nuye ingeto ekamo kobato eya ilage dirolu muge haggu nuye hama eyan attend duis nuye alun dennevin at least e gahuge e sarahadduge himene gofikadal dem winum ewarus alun dis kabul kuran hama gas vis beenum wane insanun dirulu tanaka hunnan je gahe enames e gas etanu go hurekin aila emiun hala kuwani hama e gasnagafa ehen tanakavvis badal kurevennunto mi alugonu men buddhi huri komme insanakavvis kabul kurevenje kantattawge wahaka alumidan ekam counselor miedu kurevene rayitun hagguga mikan alugonu men dannawanje farattawge dennevene muda kasratu kuranda anhen kabalun hulbaleke bodu singa city midanne bodu shaharin ei madega hunna femma gan hulmadega ves hunnam beenum ve alun menge dairaga anhen kamalu fatihude muda lonakige giyabanne hama ಮೇರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮಗ ಇರ್ಕಾ ರಸ್ಪನ್ನು ಗೋರ್ಕಾದ ಮಾಗನು ಅಳುಗೊಂಡು ದಾಯರಾಗ ರೈತುಂ ವಿಸ್ ಬೇಣುಂವೆ ಹಮ ಇತನುಗ ಫೆಮ್ಮಾಗಂಡು ಲಾದೆಂ ವಿಸ್ ಲಿಯುಮುಂ ಎದೆಫಿ ಅಗಬಹುಂ ವಾಹಗ ದಕ್ಕಾಫಿ ಮೆಸೇಜುಂ ವಾಹಗ ದಕ್ಕಾಫಿ ಸಿಟಿ ಬಿಟಿ ಬದಲು ಕೊಫಿ ದೆನ್ ಬೊಂಗಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೊರಂವಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕೊಫಿ ಮೆ ನುವೆಗೆ ಮಿ ಉಳನಿ ಇಂಗೆತೋ ಎಮಿಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಹಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬೇಣುಬೆ ಬೈಕ್ ಅಂತ ತೌಗ ದೆಮ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಮೀಸ್ ಫಾಹ ಕೊರೆ ಫದೆ ಮಿ ಚಾನೆಲ್ ತೆರೆಗ ಮಿ ದೂಕುರ ಬಿಂತ ನುದೆವೇನಿಗೆ ತೋ ಅಳುನ್ ಮೆಗೆ ಹಿತುಸಸ್ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಂತತ್ತ ಮಾಯ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಕಂಕುರಂಜೆನ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಹಿತುಸಸ್ ತೆರೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಂತತ್ತ ಇಂಗೆ ತೋ ಎವಿಸ್ ಅಳುನ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಹಮ ವಿಫಾರಿ ಬೆರಿನ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವೆಂಜೆನ್ ಎಗ ವಕಿ ಬೇಫುಳ ಕತ್ತಾ ಇದು ಕುರ ಬೇಫುಳನ್ ಸೇ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೆನಿ ಅಳುಗನು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಶಕುವ ರೈತು ಮಜ್ಲಿಗೆ ರೈಸಾ ಹಮೆ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಉಫುಲಾಫಿ ರೈಸ್ ವರ ಕನುಲಾಡುವೆಸಿ ಎಕಂ ಒನ್ನನ್ ಜೇನೆ ಗೊನ್ ನೂಕಮ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕೊ ರೈಸ್ ವಿದಾಳು ಎನ್ನುಂತೋ ಏಕಮ ಅಡುವಸವನಿ ಕೊಂಬೆ ಅಡುಹಾಣಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಉಜಾರಾ ಎಣ್ಣೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಅಡೆನ್ನಾಸವ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮಿ ಅಮಲು ಕೊರಂಜೇನೆ ರೈತು ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ಕೊಫೋಯ್ ಗಾನೂನಕ ರೈತು ಮಜ್ಲಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಿ ವಿದಾಳುವಣಿ ನೋಣಕ್ಕೆ ತಿಯಂ ಒಯ್ಗೆ ನುವಾಣೆ ಲಾಮರ್ಕಸಿ ಗಾನೂನ್ಗೆ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಮ್ಮತಿಗೆ ಒನ್ನಂಜೆ ನಾದ ಎ ಮಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮಿಕಮಗ ಹುರಿ ಕಂಬಡುವಂತ ಅಳುನ್ ಮಿ ದನ್ನವಣಿ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿ ವಿಯಫಾರಿತಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರನಿ ವಿದೇಶಿ ಮೇಯರು ರಬರು ಗಸ್ ಮಗು ಮೇರು ಅಮಿಲ್ಲೆ ಗೊಸ್ ಬಲ್ಲವಲ್ಲವ ಕಮ್ಮತಿ ಫಿಹಾರ ಹಿಂಗಣಿ ವಿದೇಶಿ ಮೀಹ ಕುರಿಗವಿಯ ಅಣ್ಣಾಣಿ ವಿದೇಶಿ ಮೀಹ ಕ್ಯಾಕಿ ದಿವೆಸ್ಸೆಂಗಾಸ ದಿವೆಹಿ ಮೀಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಮಿಹರು ಏ ನೋ ಹದ್ದುನ್ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜೆ ಹೀಗೆ ತೋ ಕುರಿಗಾಳು ಮೆ ಗಾನೋನೆ ಫಾಸ್ ಕೊ ಫೋನ್ನನೆ ದಿವೆಹಿ ಮಿ ಫಿಹಾರ ತೋಗ ಸೇಟುನ್ನಕ ನುತಿಬೆವೆನೆ ವಿದೇಶಿನ್ನೆ ಅಳುನ್ ಮೆ ಗಾನೋನೆ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ಒಳಾಲ ಎಕಂ ಕುರನಿ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಕುದಿ ವಿಯಫಾರಿ ವೆರಿಂ ಇಂತಿಹಾಯ ಕಂಬಡುವೆ
bidesin hulumadege viyafarita control kurani alugoduge dairaga viyafari control kurani bidesin mi kaaku kari alugodu miwaga dakkamvi miwaga HDC ga dekkije evim alugoduge dairaga rayitunge viyafari weringe masweringe danduweringe ihusas alulmidan danduwerikan kurang HDC gaim kuri facility e danduwerikan nukura mi hunna dini emi ha medini anem mi haya mi mieduge halatu එහෙනම්ස් විදේශයෙන් අලුන් වරබර්ෂ කුදන්නෝ මේරෂා අලුන් කවුන්සිලර් න හසක මුනිසිපල් කොමිටි ගේ බේෆුන්න මා මාදේක මාරු කේටුක නුතිබේ වෙනේ ගෙතෝ මේ විදේශින් නක හසක සේටුන් නක එහෙනම්ස් අලුගොඩ දායරා රයිස් යාමින් බිනා කොද්දෙවි ඒරෝ රයිස් යාමින් ගේ වෙරිකමුග HDC ඒරෝ එළු රෂු මාරු කේටු සතේක ගොරිනියා හැද්දිය ෆස්කොලිනි බන්දුකෝ බන්දු වෙෆෙයිනි ලෝකල් මාරු කේටුගේ හාලතු මි දෙන්නෙවි එහෙම ඒ බන්දු කුර රයිස්යාමින් බිනා කොද්දිෆා ෆූරි තන්තනෙන්නු හැම එකම ගාබිල් එකම බේනු ෆුළු වා හුළුමාදේ කරයි අලුන් මි දන්නවනි අලුගඩුගේ දායිරාගේ රයිතු කොකී කුරන්ත හුළුමාදේගේ රබ්වෙසක බණි ඒ රබ්බි කමුන් ලිබෙන් ජේ මම් ෆා හිදුමෙන් ලිබෙන් ඉස්කන්දෙබෙන් තර්තිබෙන් ඔන්නෙන් ජේනේ අලුන් වකාලත් මි කරණි එහෙම් වෙගේ හුළුමාදේගේ එබූලේ හුළුමාදේගේ රබ්වෙහින්න හුළුමාදේගේ දිරිඋලේ ආම්මු එම හුළුමාදේගේ රබ්වෙසක වීම එනේ ලිබෙන් ජේ ඉනාත්තකේ ಹುಣ್ಣನ್ ಜೇನೆ ಇಂತಿಹಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಣ್ಣನ್ ಜೇನೆ ಏನಯ್ಯ ಈ ಅಳುಗೊಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕೂರ ಅಳುನ್ ದಾಯರಾಗ ರೈಯಿತು ಕಬೂಲ್ ಕೂರ ಏನು ಉನಿಯ ಕೀ ಕೂರ ಬಾರೋ ಮೀಹಂಗ ಸ ಹುಳುಮಾದೆಗೆ ದಫ್ತರ್ಗು ಜೇಂವಿ ಜೇನೆ ಕಮೆ ನೆತ್ತ ಏಕಮ ಹುಳುಮ ಅಳುನ್ ಮೆ ದನ್ನವನಿ ವಸೀಲೆತ್ತ ಗಾಯಮೆ ಕೊದ್ದೇರುಗ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ ಎಬ ಜೆಹಯೆ ಮಿಕಂತತ್ತ ಕರಿಯಾ ಕೂರ ಹುಳುಮಾದೆಗೆ ಮಾರುಕೇಟು ಗೋಳಿ ದೇವರು ಫನ್ಸಾಸ್ ಗೋಳಿ ಹದಾಫಿಯಾ ಫನ್ಸವಿಸ್ ಗೋಳಿ ಹಾಸವಾನ್ ಜೇನೆ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ದಾಯರಾ ಹುಳುಮಾದೆ ರೈಯಿತುನ್ನ ಏಯ್ ಅಳುಗೊಂಡು ವಕಾಲಾತ್ ಕೂರ ಕಮಕಿ ಹಿದುಮೆತ್ತ ದಿನುಗೆ ಇಸ್ಕಂದೆವೆನ್ ತರ್ತಿಬೆ ಒಣ್ಣನ್ ಜೇನ ಅಳುನ್ ದಾಯರಾಗ ರೈಯಿತುನ್ನ ಏ ನುವಾ ಕಮಗ ಒಣ್ಣ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿ ಮಗಾಮಗ ಇನುಮಗ ಬೇಣಮೆಕ್ಕು ಬಾತೋ එහෙම්වීම අලුණු දන්නවනි අලුණු වර කම්බඩුවා මස්සතන් හැම කුරුගොතකම් මි හිස්සා කොල්ලි අලුණු එදෙන් හැම මිකන්තත්තක හුරියා කවුන්සිලරුන්ගේ බාරලුමායකි කමා බේ හුරියා ෆරත්තක මිකන්තත්ත ෆෝර කොද්දෙන් කව වර බොර ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇರ್ ದೇವಿ ಫುರ್ಸತ್ ಬರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದೆಮ್ ಬಹುಸ್ ಮಿ ನಿಮುನೆ ದೆನ್ ಹುರಿಯಾ ಬೆ ಫುನು ಸಮ ಇತ್ತಿಫಾಗುವೆ ಮಿ දෙකවන වාහක තවගම එන් ඛියාල මිහිර එහෙම වුණ වෝටක දාන ඔෂෙලිෆා පේපර් ගොයි ඔප්ෂන් 1 න හොරියා බෙෆන් වාහ ෆුල්ගස් තායත් කොෆමියති එහෙම අවුන් දන්නවා දාන ලාමර්කසි ගානූන්ග බයන් කොෆාවා රව්වේ කමු ඛිදමත්තක ආම් ඛිදමත්තක කවුන්සිල්ගේ මස්සූලියත් හුළුමාලේක ඒ ෆේස් 1 ෆේස් 2 හිමිනේ ගොත අදා කුරුමට්ටක ಮುಷರಿಫಾ ಪೇಪರ್ ಗಾವ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಗಾವ ಗೊತ್ತ ಏಕಮ ಏಕಶಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ನ ವಸೀಲತಕ ಏಕು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹವಾಲ ಕುರೆಬುಮ ಸರುಕಾರುಗ ದಣ್ಣವ ಏಕಮ ಮಸೆ ಕುರುಮ ತಾಯದ ಕುರ ಬೇಫ್ರಂ ವೋಟ್ ದೇವಂಗಿದೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹಾಜಿರೋಡಂತೆ ವಿ ತೇರ ಬೇಫ್ರಂ ಇತ್ತಿಫಾಕಂ ಫಾಸ್ ಹೆವಿ ಮಾವುಡ್ ಮೆನ್ ಎಗೊತ ರೈಸ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ಫಿಹುಗ ದಣ್ಣವ ಅದಿ ಏಕಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನ ವಾಹಕ දන්නවා අද එහෙම වීම මියදුගේ මේ මවුදු මිනිමුනි අද ඒකන්ත අවුන් මෙහම ලීගල් ඩිපාර්ට්මන්ට් උන් මසකේ කුරාන එකම් කුරිකින් දෙවෙනකොට බල අද එහෙම වීම මියදුගේ එජෙන්ඩා ගොයි මවුදු නිමුනි එහෙම වීම ඉතුරු කමෙන් ඔතිය වාහක දක්කාලා ෆනිම්මා දාන ඉතුරු කන්තත් ආද සයිද ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಅಳುಗನ್ ದನ್ನಮ ಬೇಣವಾ ಚಕಿ ಮೇ ಸುಜಾಯ ನೇಂಗಿನಿ ಎತಾಗ ಸುಜಾಗೆ ಬಾರ್ ಬೋಟೆ ಮೇ ನಿಯಾ ಸೋಲಿಹು ಮೇ ಮೌದೋನಿ ರೈ ಸೋಲಿಹುಗೆ ಎಹಮೆ ಬೇಫ್ಲಾಂಗ್ ಎಕನ್ ನೇಗೆತಿ ಏನಗೆ ಬಾರ್ಗ ದಶಂ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕೊರ ಸುಜಾಕ ಕಮೆ ನುಕುರವೇನೆ ಏನೆ ಅದೇಹುರಿ HDC ಗೆ ಹರಿ ಸುಹೇಲಕಿ ಮೀ ಅನೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕೆ ರೈಸ್ ಕೆ ಬಸ್ ಬಾರೆ ನೋನ್ನ ಮೇ ಕಂಗ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎ ಮೌದೋನಿ ಮಿಚಾದ್ ಸೈಫ್ මේ ශුක්‍රිය මේ කුඩකම ෆාහ කොල්ලම කුඩකමෙන් බොඩුකම ෆිසාර එහෙනමස් මේ ෆාහ කොල්ලන් ජොනි මේ මිහාරක අසල්ගොඩ මේ කවුන්සිලර් ආස මේ රැම්ප් බෙහෙට්ටුමා මගුත්ත සාෆ් කුරුමා හැම එක එළවෙත වරක් ගින මාසෙකටකේ බකුරේ වර බුර මාසෙකතේ මුනිසිපල් කොමිටි එක කොරවා උන් ගබුල් කොර එහෙනමස් හම මේ අල්ගොඩ ෆාහ කොල්ලන් බේනු වි අනෙක හම මාලේගේ මගුතවගේ ಮಗುತಕ ವಾಗುತ್ತ ಮಗವ್ವ ಬಯ ನಿಕುಮೆ ಫಹುನ್ನ ಕೆಫೇತಕ ಕುದಿ ಗೊಳಿತವಗ ಮಸ ವರ ಮೇಯ ನಿಹಾರ್ ಬೊಡುವೆ ಜೆ ಕಮ್ಗ ಶಕುವಾ ವರ ಬೊಡಂ ಆದೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಇಂಗೆ ವರ ದತಿಕಮೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಂ ಹಮ ತಾನೆ ಫಾಹ ಕುರಿ ಮೆ ಎತನಕ ಗೊಸ್ ಮಿ ಬಯಕು
diruma taka kura masekke vesbe hama vedan undagu kame algon nege ehnames mi hallu kuranje he kame migota algon me mikan du kollafa bevun e harangalenno ehmima algon ede municipal committee ituru hibbare lagen ituru baren alowwagen mi ekankan man attend koddevun hasako algon fa koddinin detin sarhadde ege terega ittanaki mi age mi muskulin umurun duaswi mi hunge mi daily visit kura NGO emi hunge yoga hidma adi kasrata e baar kantake ya mihin huri tantana khas samal kam digin attend koddevun eden algun gabul kura miharus ekanta gamun daaka ngeta shukriya kara ada awunu hama dannawadam beenumani awun men council hama awun MMS beenum ve magumati ga masal tallu karahem bimedetto awun men council fast ko famiyoti miharu police constabulary haya kuransha traffic warden naga irad kuraviya mide force deploy kuravunima magumati kantata tamfis kuran fasehewanade miharu constable negumu kantawga gosfawa hisabaki police sa ekiga basumega soy kurumattaka draft agreement ave hisa kurevi miharu wani hisaba gosfa agreement ka soy kuravunima befulun mi constables negumu ka masake fashane then ekamaku maximum 3 months ke period beenuwa kama vidaluvi avunu beenuwa dada constables deploy kura then traffic warden non negumattaka avunu men waani miharu civil service commissioner finance ministry hushala emvima mi detanuge approval libuna avahaka mi budgetary difficulty huri kanka mennu avunu men budgetun kuran fast ko huri kanka vima varam ummidu kurun civil service commission devvanje huddaya adi finance ministry devvanje hudda las nokon avunmenna warden negumu kantawga traffic warden negumu kantuga devwana kama devvumun avunmenna var avaha mi ulan kogge mi beenumwa first ola ka warden avhandamani first ola sune haddi horaka warden avunmenna nagani naga avunmenna mi magumatiga mi harakatri wan fursat devena erun demmeti vidaalu gotan huri kankamuga mi wara fasihawegen daane adi constables negumu kantawga sawn ummidu kuran police ke faratum ama wara bod ebbadame devva agreement ga soy korevigen daane kama mi de force deploy korevijia or menna ama mi kantata tamfis korun fasewan den adi eden emme fahum bewunu baddalumuga fast korewunu gota denganna baddalumaka aamunda gula behe gawadu ಅವನು ಮಿಫ್ಲೋ ಟೇಬಲ್ ಕೊರವಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮ ಎಗವಾದು ಫಾಸ್ ಕೊರವಮು ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಮುಗ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಮಿವರ ಫಸೇಹತ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮ ಫೆನೆ ನಾಜಿಮ ತುರು ಮಸಲೆತ್ತ ಕಮ್ ಫಾ ಕೊಲ್ತೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೆ ಮಿ ದೆಮ್ಮೆ ಮೇವತಿ ವಿದಾಳುವಿ ಕಂತಕ ಗುಳೆ ಕಮೆ ಹಮ ಮಿಯಾರು 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗ ಮೇ ಕಮಿಟಿ ತಕ ಬದಲು ಗೆನ್ನವಾ den alugandu nisbeva emme committee emme armine e committee ge baddalu men nubevi alugandu wara gina goggata ekama ulefin eto de kandimai gotum e committee ge mugarirkas nab mugarirkas mi kandeli fa mi tibbe debe from mi uluvani sep ge wara muhimu masakata kage ehem wegen kama vedana ekan nukure veni ehem kam alugandu ge masakke sep ge aluganda hawale furi gina masakke me har kuriya nugosuri misav bawr den demmeti idalwe amu undagoda behe gawadus ekulawala evs masakata adi kuriya kanu de mi council mi kurini mi fo kamaku ehmi me wahaka fa kolli shukriya geta ade den adi hen kama awne be fa kolan gaanonu ga bayan kore mi de baddalu me rayitunga baddalum bawan huriha council tawga macca lazim ko fove e baddalu mi bawan jeni february mas nimu koriga me february mas mi feshuni e baddalumuga fast kuranje echitaken hure gaanonu gam bayan korefa den awunu tibefulun khiyale beenuwa kama mikam wasawaki miharu hpn nerefamiya mingaduga mi gotum via fansas mihunur ginan ennuwe evs baddalume nobeve awunaka gabude nokorve maale represent wawaruge baddalume maale ha avashuge representatives gotuga baykum geneses fansas mihun lagin awun menna kashe ಮಾನಹುರಿ ರೈತುಂಗ ಬದ್ದಲ್ಮೆ ಬೇವೇನ ಕಮಕಶೆ ಏಕಮಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮ ಗಣಿಯಲ್ಲ ಏಕಂ ಕುರಂಜೆ ಎಂವಿಮ ಮಿಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನೆ ಗೊತೆಗ್ಗ ತಿಬೆಹುಣು ಖಿಯಾಲೆ ದೆವ್ವುಂ ಎದೆನ್ ದೆನ್ ಅವನು ಖಿಯಾಲು ಗಬೆನ್ ಎಕ್ಕಮ ಅವನು ಮೆಂಗ ಅಮಸ್ ಎಲ್ಜಿಎನ್ ಎಬಜೆ ಲಿಯಂ
dia favidat LG එක හුද්දේගල බේනුවේ mi qaanunuga mi madda yaawnu hilafu nuwane maga ko mikam kure vena goterawa awul men hama miti bi tayyar awul men rayituna badda kura hitun ule council me awul men bawdu safadi sepka simunaf miti rayituna gatum mase kura council ke mi council ke adi mi hatana awul men waani se gotama se koffa qaanunuga bayan kura baddalun taw ituran etab baddalun mi harus be vijje ennamas mi baddalun before end of February bawanche baddalun be vena magen awul men fahiwane gote tibefun khiyale mikam gotiya ama mita hissas kollun ede eturu goten ebetto mikam kuredan enune ganuna khilaf ikam min anka kandala fan saif shukriya mi arundu hitu mi wagutu mi situation ga komme gote vs ganune ga bayan kurias komme che ga bayan kurias meti balimadu kame arun mangi tere covid numbers mi huriga warangi responsible kama kabane ganunu ge hen oy genne kiya e risk rayitun egotan hushelong e margodu hitun LGA ega commerce magen arun menna dakwa devvam wane miha liwwa kama SGA vidalwani hen kom wani via arugonda gabol kure gotuka ege lui devvam wane HPAMS arugodu hitun e gotan e angawa feyoti amu badalun tan nubabat de me ti dalwa he fansas mi hu ekkoge male kon kavento fas kureve mi obodu rasho detto e mi ma LGA එක මගේ දක්වන්නකම පෙනේ මේ ශුක්‍රිය ඉච්චි දාලා ආදේ මම LG එලියෆ් වන් LG එන්දෙන් ගොත දක්වන්නකම මේ බදනේ දක්වා ෆියාදෙන් අවුල්මෙන් ගානෝනේ හොස්කමක අවුල්මෙන් ගාමස් ෆන්සස් මි හුන්නා කීක මාලේක රයිතුම් බද්දු මෙන ඔබේ ආදෙන් කමෙන් නැතිය අවුල්මෙන් නිම්මාදානංගත වරබඩ ශුක්‍රිය ජල්සානේ මනේ